Nakon animiranih filmova djece i mladih, razgovaramo o radu na animiranim filmovima za najmlađe. S nama su edukatorica Iva Brčić te redatelj i scenarist Tihoni Brčić. Iva, Tihoni, dobro nam došli u Animatik. Zajedničko prezime, odmah ćemo otkriti našim gledateljima, nije samo umjetničko zajedništvo, nego i bračno. Tako je. Evo, pitat ćemo Ivu, koja nam je već bila u Animatiku, kako je surađivati sa suprugom kada je u pitanju umjetnost? Pa zapravo jako dobro, jer on točno zna što treba i kako treba. I onda kad ja dam nekakve svoje sugestije koje nisu toliko možda umjetnički usmjerene, onda on meni odmah zna reći, gle, ok si ti to zamislila, ali to ti neće funkcionirati zbog toga i toga, trebalo bi tako i tako, i onda mu ja zapravo dam slobodne ruke. Lijepo je biti u takvom braku. Pa je, zapravo divno. Tihoni, znamo vas kao sjajnog filmskog kritičara, poznavatelja suvremene tehnologije na filmu. Doktorirali ste i naravno na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a evo odnedavno ste i redatelj i scenarist jednog animiranog filma za djecu. Kako to? Kako to? Pa evo, zbog trećeg Brčića, zove se Tijan, znači naš sin, koji nas je to uveo u te dječje vode i otkrio nam jedan svijet koji zapravo nismo znali, zapravo malo tko zna ako nije roditelj. I ta naša cijela obsesija sa putovanjima vodila je prema Japanu i otkrivanju japanske kulture, i oni su tamo imali neke stvari koje su nas se dojmili kao civilizaciju sa ove strane planete. Otkrili smo nekakve tradicionalne priče koje bi dosta dobro tu funkcionirale i onda ih pretočili u nekakve priče koje smo stavili u dva medija, u slikovnicu i u animirani film. S obzirom da ste vrhunski poznavatelj vizualnih efekata i, kao što sam rekao, suvremene filmske tehnologije, očekivao sam 3D računalnu animaciju, međutim Jež Bodljikavko, koji je postigao i festivalske uspjehe, nešto ipak drukčije. Pa drukčije je zato, evo, poanta je da taj CGI, Computer Generated Images, koji su toliko popularni, sve se danas radi digitalno. Čovjeku do sada je digitalne stvari koje ne postoje, nisu opipljive. Znači, to su tipični binarni kodovi 0 i 1, fiktivan svijet, virtualno da ne može biti virtualnije, ali nam uvijek treba nešto fizičko, i to sam primijetio kod svojih studenata koji nisu mala djeca i kojima kad god se da nekakva prilika da nešto fizički rade, baš se unesu unutra, žive u trenutku i iznjedre nešto sa svojim rukama, što je sasvim drukčije nego kad držite miš i hipnotizirani ste pred ekranom i pokušavate nešto raditi, ispija vam energiju, a ovo tu vam baš daje i reciklira energiju i stvara nešto od te energije. Tako da je bila isto ideja, kao govorili su nam, pa možete sve to napraviti digitalno? Pa mogu, mogu i sebe napraviti digitalno, pa smo došli uživo, pa pričamo sad ovdje. Jel tako? Evo, mogli smo preko Zooma ovo napraviti, pa nismo, i nema nekog dileja i joj, ne vidim te sad, što se tu desilo i tako to, joj, mora si popraviti akaunt, joj, isključilo mi i tako to. Tako da smo baš rekli, idemo tradicionalnim tehnikama. Prvo, zato jer nam treba svima nama. Kao drugo, kao kreativna ekipa smo se baš zasitili tih digitalija, volimo raditi te organske stvari. I kao treće, djeca. Radi se o djeci. A djeci je stvarno jako blisko sve te tehnike koje mi sad zovemo avantgardnim ili old style, retro ili kako hoćemo to sad zvat. Zato jer oni, pogotovo u toj vrtićkoj dobi, vole raditi sa rukama. Ljudi smo, imamo potrebe kad dođemo u muzej, imamo potrebe dirati stvari, ali nam ne daju. Djeca su tu i rade. Znači glina, crtanje, bilo koji tehniku im date radit će. Blato, voda, nije probleme. Kažem, to je avangardno kad smo u odrasloj dobi. I onda smo rekli da je to njima blisko, ajmo komunicirati neke možda odrasle, kurentne teme koje su bitne za cijelu civilizaciju koja ostaje, ostaje na djeci naš svijet. Šta to znači? Da ćemo im staviti imovinu? Nema nikakvog tog smisla. Stavljamo im nekakvo znanje, kreativnost. Kreativnost nije samo da neko zna nešto crtati i slično, nego da se zna snalaziti kreativno u situacijama koje se čovjek nikad nije nalazio, bez obzira da li je to ekonomija, da li je to filozofija, da li je to medicina ili što već. Tako da umjetnost se možda malo previše uskogrudno gleda. I baš kroz taj medij, animacije, hrpu tih stvari iznjedre nekakve rješenja koje čovjek ne može možda nekad niti predvidjeti. Pratili smo u Animatiku od samog početka rad na filmu Jež Bodljikavko. S jedne strane ste me podsjetili na tradiciju hrvatskog animiranog filma, osobito na filmove iz 80-ih godina.
kada je riječ o šumi, šumskim životinjama, družinama, prijateljstvu, ali ima nešto i od Ivane Brlić-Mažuranić. Koji su kod vas bili primarni motivi da ste pristupili baš ovakvoj priči? Pa baš je bilo zapravo spontano. Sve išlo, kažemo, tog dječjeg elementa. Ajmo sad kroz neku dječju narativnost, nekako ipak te odrasle teme dati kroz tu tehniku koja se poziva na Zagrebačku školu crtanog filma, ali isto kažem dosta na Japan. Ove sve stvari koje si sad spomenuo se zapravo odnose na nekakve podsvjesne, intuitivne stvari koje su samo od sebe izašle van. I to 70. je zanimljivo, zato jer odrastao sam u 70-ima. Ispalo je da je film imao što nam je stvarno velika čast meni osobno u Aziji, konkretno u Japanu uspjeha. A znamo svi da je Japan zemlja animacije, ima i svoj naziv za animaciju anime. I da me čudilo, ok, zašto? Mislim, super je, funkcionira tamo. Zašto? Mislim, oni imaju toliko ti animea da ne znam kako moru toga, pogotovo na internacionalnim festivalima, nešto ovako što čovjek bi mislio beznačajno da ih dirne. I onda smo uspjeli iskopati kako su dosta osobno komunicirali s nama to sa festivalima, očigledno im se svidjelo, je to da se svidjelo cijelom žiriju, znači odraslim ljudima, što je problem sam u sebi. Kako ćete film za djecu predočiti odraslima koji bi trebali to ocijeniti, reći da li to relevantno. Svidio im se zašto? Zato jer ima stil i podsjeća ih i taj cijeli ugođaj nekakve animirane serije koji su oni 70-ih gledali, za koji mi osobno nismo imali blage veze i nikad čuli prije. Tako da je zanimljivo kako je ta povezanost na umjetničkoj nekakvoj liniji funkcionirala otprilike isto na našim i u azijskim prostorima, da bi se mogli sinkronizirati koliko pola stoljeća kasnije da to ima nekakvog smisla. Iva, razgovarali smo prije nekoliko godina u Animatiku o tome koja dob djeteta je odgovarajuća za pojedine filmove. Vi ste na čelu udruge Najsretnija beba Hrvatske i uvijek vas je i lijepo čuti, osobito kada gledamo nove filmove. Komu biste vi preporučili film Ješ bodljikavko? Koja je to dobna skupina djece kojima ovaj tip priče, likova, razvoja događaja i atmosfere najviše odgovara? Pa zapravo kada se radio taj bodljikavko, radilo se nekako više za djecu predškolske dobi. Jer se pokazalo da oni stvarno su ko male spužvice i jako puno toga upijaju. I kroz filmove, kroz igru, kroz slikovnice stvarno im se mogu različite teme približiti i stvarno jako lijepo prihvaćaju sadržaj koji im se nudi. Iako se zapravo pokazalo da i starija djeca, znači školske dobi, da im se jako svidio film i da su puno toga pokopčali, čak i neke stvari za koje smo mislili da možda onako će proći mimo, ali jako im se svidjelo. Tako da u početku je bilo za predškolsku dobu, ali sad slobodno mogu reći da recimo evo djeca do nekog 5. razreda da je također i za njih. Kada ste zajednički, pretpostavljam, radili i na razvoju likova i razvoju priče, jeste li imali možda nekoga od malih gledatelja koji su vam mogli pomoći u svemu tome? Pa jedan od malih gledatelja je svakako bio sin. Tijan, znači on nam je i davao nekakve ideje, on je i zapravo davao i glasove, jel tako? I to je bilo smiješno. Opet inspirirani sa japanskim filmovima iz studija Ghibli, koji je zadužen za hrpu stvari oskarovski nagrađenih, koji smo vidjeli u muzeju Ghibli, je bilo to da su imali jedan mini anime koji je onomatopejom riješen. To me stvarno duboko dojmilo, bez ikakvog soundtracka i slično. Da smo rekli, ajmo raditi animirani film koji stvarno koji je zvučen samo sa šumovima i onomatopejama. I onda smo sina angažirali da budu, među ostalog, neki zvukovi i sad je zanimljiva stvar bila, trebalo nam je jedno čudovište i taman je bio prehlađen tad kad je to radio. Onda sam ga odmah navlačio, dajde, idemo to snimati dok ti sad hrapavi dječji glas koji ne može se nigdje strpati. Što je sad to? Da bude to hrapavo čudovište koje mrmlja i svašta izvodi, tako da eto, malo zloupotrebljavanje obiteljsko. Nadam se da je dobio primjereni honorar. Pa je dobio honorar, iako nije bio u budžetu predviđen, to je onak išlo samo od sebe. Kada govorimo o kratkometražnim animiranim filmovima za djecu, Iva, gdje ih sve zapravo može vidjeti? Evo, na Hrvatskoj televiziji u svakom slučaju. Inače, gdje ste vi imali prigodu vidjeti te filmove i preporučiti im
preporučiti ih djeci? Pa uglavnom filmove koje mi preporučamo su filmovi koji su u hrvatskim kinima. Znači dugometražni animirani filmovi. I to su sve filmovi, znači ne samo animirani, nego i igrani filmovi, ali za dječju dob. Jer smo vidjeli da mnogi ti filmovi baš možda i nisu namijenjeni djeci za onu dob za koju piše. Možda piše +15 ili +10 ili +9, međutim, pokazalo se da kad vi dođete tamo, kad gledate film, kad vidite te scene, dijaloge kad čujete, da tek onda zapravo shvatite da li je film za vaše dijete ili nije, odnosno da li za neku dob ili nije. Jer ono što je i Tihon spomenuo, odrasli djeca, tu često dolazi malo do nesrazmjera. Te filmove rade odrasli sa svojih nekakvih pozicija i neke stvari djeca ne kuže, im nisu primjerene i zato je jako važno da roditelj prije nego što ide s djetetom gledati neki film, da se malo upozna s njim, da vidi uopće o čemu se radi. Jer stvarno u nekim situacijama se dogodi da djeca naprosto ostanu šokirana kad nešto vide. Da je to ono šokirano, to su noćne more, kako se zove, neprimjerena uriniranja od straha na licu mjesta i takve stvari. Znači, to nije sad malo ćeš se prestrašiti i slično. Evo, ja ću ekskluzivno reći, kad sam bio dijete, plašio sam se slonića Tonića. Ozbiljno vam to kažem, kad bi otvorio usta, meni je to bilo strašno. Tako da čak i ovim pričama koje su namijenjene prvotno najmlađoj publici, stvarno treba autorica biti itekako pažljiva. A mi pokušavamo da roditeljima nekak dati malo do znanja da bi oni trebali malo pročešljati taj sadržaj i vidjeti o čemu se radi, da li tematski to primjereno, da uopće djeca to idu gledati. Jer, ono što kažemo ljudima je to, gledajte, djeca su djeca, ima određena dob svake svoje divota u životu. I što će on sad gledati neke stvari koje su za odrasle? Kad bude odrasli, neće gledati baš dječji film, gledat će odrasle. To znači da se djetetu onda odsjeće 50% kinematografije zapravo koje je zapravo predivno. Tihoni, tko je Jež Bodljikavgo? Kako biste ga vi profilirali kao junaka? Pa, on je možda, ajmo reći, a nije on junak. On je običan, rekao bi čovjek, nije čovjek, nego je jež, koji, eto, je altruističan na način da ne brine se za sebe, nek se brine za sve druge. Jer ispalo je da on zapravo vodi pučku kuhinju za životinje. Znači oni koji su nemoćni, koji imaju neki invaliditet, koji su usamljeni, koji su stari i slično, koji jednostavno dolaze k njemu i on u svim mogućim godišnjim dobima skuplja hranu za njih i tu se neke stvari dešavaju. I zanimljivo je isto da nisu stereotipni te likovi. Recimo imamo neke likove s invaliditetom unutar koji su pozitivci, ali isto tako imamo to čudovište koje zapravo isto ima invaliditet. Tako da nisu to baš to crno-bijele stvari. Svi mogu plesati na različitim mjestima. Iva, zašto su djeci osobito bliski likovi koji su životinje? Pa djeca jako vole životinje. Neka istraživanja su čak pokazala da djeca vrlo često sanjaju životinje. A imaju tu nekakvu bliskost sa životinjama. Ja bih rekla da su djeca onako i nevina i čista i to životinje osjete njihovu tu blagost i toplinu i to naprosto se stvara ta nekakva međusobna veza. I zato ih onda jako vole gledati naravno i u animiranim filmovima. To znači da su basne još iz Ezopovih vremena prijamčive i dan danas? Itekako ih jako vole. Zapravo su znanstveno pogodne. Ili imate, ne znam, delfine, konje i neke druge životinje koje se koriste u terapiji, pogotovo kod djeca sa teškim psihičkim poremećajima. Tako da ovo što je Iva rekla zapravo totalno drži vodu kroz našu cijelu civilizaciju, kroz te nekakve predaje, basne, do nekakvih novih znanstvenih istraživanja i rezultata koje oni daju. U čijoj produkciji nastao film? Tko je bio glavni animator? Zagreb film je taj koji je producirao film i ova kreativna ekipa koja je stvorila ovaj svijet koji se nadamo produljivati i vjerujemo da će ići dalje je Dario Kukić koji je bio zadužen za dizajn likova i za animaciju i stvarno je na poseban način izveo ono što je trebalo. Ante Strinić koji je ovaj fizički dio opipljivi, taktilni dao sa svojom glinom, jer pozadina je glina koja je reljefna. Znači baš se interveniralo u nju.
I gore se stavljalo tradicionalno rukom crtani na papiru, što je stvarno old school, kako se zove, i samo kompjuterskim kompozitivno stavljeno unutra i kompjuter je tu zapravo služio samo da mu da taj nekakav finalni look. I tu nam je još ostao Tomislav Gregl, koji je bio zadužen za nekakve modele i za montažu u samom filmu. Cijela priča kao da je stvorena i za slikovnicu. Pa je. Pa zapravo je. To je trenutno u procesu. Čekamo natječaje da se može realizirati dalje, jer slikovnica imala stvarno izvanredan uspjeh. Jer kao neprofitabilna udruga mi se ne bavimo prodajem tih stvari, nego što smo slali smo na sve lokacije besplatno vrtićima u Zagrebu i nekakvim mjestima posebne državne skrbije. I na taj način generacijski to ostaje u bibliotekama različitih tih vrtića, gdje se može na vrlo diskretni način učiti o nekakvim temama koje nisu ono, ok, sad nemoj baciti to na pod, baci u smeće, to nije taj pristup, nego kažem vrlo diskretno koji utjecaj ima ljudska intervencija u prirodu, kako se to odražava na životinje, što životinje mogu kao kreativno rješenje napraviti se s tim nešto desi i tak nekakve stvari su provučene. Tihon, još puno uspjeha. Hvala. Ne samo na akademiji, nego naravno i u redateljskom i scenarističkom poslu i vama također, Iva. Ponovno se vidimo. Hvala. A poštovani gledatelji, zajedno s redateljem filma Jež Bodljikavko pogledajmo kako njegov naslovni lik uz pomoć prijatelja rješava slučaj ukradene hrane.